pošto je on mene vidio kad sam nastupala, kad sam pjevala, i onda mi je predložio da budem u tom filmu. Na tom spotu sam se 28 puta presvukla i to je režija od mog Paje, supruga. Kod nas je, malo je publika nemilosrdna. Čim nešto nemate novo i nemate neki hit, odjednom vas zaborave. Dragi moji, dobro večer, vrijeme je za naše druženje u emisiji U društvo sa. U večerašnjem izdanju družimo se sa regionalnom zvijezdom, jednom od najtraženijih pjevačica 90-ih godina, koja iza sebe ima objavljenih 17 albuma. Neke od njenih najpoznatijih pjesama nosi naziv Lido Lidije, Opasna žena i A tebe nema. Pretpostavljam da već znate o kome se radi. Sa mnom večeras u društvu je Branka Soprlić. Branka, dobro večer i hvala ti prije svega što si nas ugostila u ovako divnom ambijentu. Hvala i vama na pozivu, drago mi je da ste ovdje kod nas po prvi put u Bosanskoj kući. I uviću vas, trebali se i ranije doći, jel da? Mi ćemo se družiti svakako češće ovdje u ovom ambijentu, zaista se nama izuzetno sviđa. No evo, mi ćemo započeti naš razgovor onako kroz slike koje ste nam ovdje donijeli i izvlačit ćemo slike onako kao karte u poker. Da, kaže. Ja sam ovdje, posebna slika koja je meni nekako zapala za oko je iz vaših mlađih dana. Svi znaju površno neke detalje o vama, tipa rođeni ste u Mostaru, gdje ste kasnije živjeli, no malo ko zna nešto više o vašem djetinjstvu. Evo tu vidimo jednu sliku iz mladosti. Važi, ovo je slikano u Nišu, eto, počinjemo, preskačemo. Htjela sam ovo prvo sa mojim bratom rođenim, znači mi smo razlika, samo on se zove Branko i mi smo samo 15 mjeseci razlika, tako da nas je mama jednako oblačila, s tim što sam ja imala normalno ženske stvari, kaputiće, a moj brat muške i normalno uvijek šeširiće i tako. Mislim, zaista se mogu pohvaliti da sam imala jako sretno djetinjstvo, jako dobre roditelje, koji su me, ponosna sam na njih i oni su bili na mene ponosni, jer kroz život sam uvijek prošla i mogu se pohvaliti, ono što kažu po narodnoj, svjetla obraza. Tako su me i učili i vaspitavali. Mama je mnogo radila, mislim, domaćica je bila, ali je u kući tako jako bila vrijedna, tako da se sama naučila i da šije, i da veze, i da plete. Čak kasnije, kad su se pojavile i one mašine i NATO i ručne, baš tu imam na slikama i nekih njenih ručnih radova, sad bi mogla napraviti reviju, jer ja čuvam te njene haljine koje mi je pravila i šalove i tako. Evo, baš i ovdje ima primjer i šeširić kako mi je pravila i sve to, pa eto, to je slika u Mostaru, naš krš kamen na koji sam jako ponosna. Kad pitaju kako si tako, ja se ponosim, kršna Hercegovka i tako, volim taj kamen i tu toplinu koja zrači ne samo s neba u to kamenje, nego i iz duše tih ljudi koji su, mama bi poredila, mi smo kao drače. Drača je na onom kamenu, ona biljka koja ima sve bodlje i kad prođete onda vas ona uhvati. Taki smo uvijek gostoprimljivi i mislim da nikad ne može neko proći ili kod mojih roditelja ili kod mene da ga ne ugostimo sa ručkom ili bilo čim što se ima već u kući. Ovdje na ovoj slici vidimo malenu Branku. Kakve ste tada snove imali? Pa ne znam, nekako od početka, sa 5 godina mama me naučila, nećete vjerovati, pjesmu Kiša tiho padaj. Evo, sad baš pada kiša, pa me podsjetila na to. Mada to nikad normalno nisam zaboravila. Malo prije sam rekla, mama bi sa prijateljicama, svojim komšinicama vezla, šrikala, plela i onda oni u društvu ispred kuće pletu, rade nešto i onda uvijek jedna komšinica napravi kafu ili donese kolače, sutradan druga i tako i onda mi dječurlija oko njih, ali ja uvijek sam se nekako malo izdvajala, nisam voljela baš da se sa djecom malo igram u blatu i tako. Nisam želela nikada da budem prljava, zaprljana i tako i onda bi oni stave me na sto i hajde da im ja nešto pjevam i onda eto tako sam nekim postepenim koracima. Ali eto i od prvog razreda moje osnovne škole ja sam počela u raznim sekcijama muzičkim, normalno to nastavnik primijeti čime ste obdareni pa vas kasnije savjetuje šta da upišete i tako. Tako da sam u startu prvo sekcije pa školski horovi i kasnije kad sam prešla
Je li to ta sličica? Ovo je slika iz Skoplja. Da, u univerzalnoj dvorani. Evo, te smo imali uniforme, imali smo koncert i onda sam se slikala u našem parku ispred zgrade. Eto, sa tim, šteta, tad su bile crno-bijele slike. Imali smo crvene haljinice, jako pečatljive, sa bijelim vezom i bijele košulje. Mi smo bili prva generacija razvigarče. Zvali su nas Slavećinjata od Skopje. I jako su ponosni i sada postoji taj hor, znači već ne znam, godine sam prestala da brojim tako davno i što mi je najveća radost bila, ja sam u toj dvorani imala vrlo često koncerte, pjevala sam prvi alt i pomagala drugi sopran jer inače imam jako veliki raspon glasa, preko 3 oktave i tako uvijek drugog soprana manje ima, tako da sam ja uvijek i tu pomagala i normalno bila u prvim redovima. Putovali smo i tada u Švajcarsku, prvi put leteli avionom, karavelom tada, ali smo pjevali, nismo za naše ljude kao danas što idemo, nego smo baš za strance i tako bili nekim predivnim dvoranama koji su bili za one operske predstave i tako. I toga se jako dobro sjećam i što mi je posle bilo strašno drago da sam doživjela da sam u toj istoj dvorani imala svoj solistički koncert i gdje sam dobila zaista najviše cvijeća u životu. Do kada ste živjeli u Mostaru i koje godine ste se preselili u Niš? U Mostaru sam bila do 10. godine, znači završila sam 4. razred osnovne škole i baš kad je bio raspust mi smo se preselili i onda sam u Skoplju završila osnovnu školu. Eto, sve nekako neki razdoblje po 4 godine, 4 u Skoplju i tu sam isto jako bila aktivna, znači pored tog hora, pored školskog, igrala sam i balet i u sve sekcije sam bila upisana, čak za školu igrala i rukomet i jako smo bili uspješni ovako kao sa školom, normalno nisam pojedinačno se takmičila, gimnastiku i sve, uvijek sam bila u svemu, volila sam da budem uključena, a tako su htjeli i moji roditelji jer sa time se mi malo obavežemo i normalno ne šetaš po ulici, mada sam tada još bila mala za šetnju i to, ali posle, znači osnovne škole, onda se selimo u Niš i u Nišu sam opet, eto 4, završila ekonomsku školu. To mi je žao, nikada nisam voljela knjigovodstvo, ekonomiju, statistiku, to je užas. Ali silom prilike prešli smo 15 dana posle početka u školu, ja sam imala želju da završim gimnaziju i onda da upišem muzičku akademiju. Međutim, završila sam ekonomsku i posle toga nekako nije mogla nikakva akademija, tako da mi je to ostala neispunjena želja. Mada sam u Skoplju bila u nižoj muzičkoj i to sam završila i svirala sam harmoniku klavirska. To je tada nam tata kupio, meni i mom bratu zajedno i kaže ko budi bolji, njegova će biti harmonika. Tako da smo se mi takmičili, onda nam je on obezvijedio jednog profesora koji nam dolazio, učio nas, harmonika 1, harmonika 2, što ja znam i te dječje pjesmice. Prva mi je bila Viljana Platno Bjeleš. I tako te školske i posle normalno ja sam bolje svirala, ali ja kažem, pošto sam bila tada i u horu i u gradskom i školskom i svuda, ja kažem mom bratu, evo tebi harmonika, a ja vidiš da imam puno da pjevam, ja ću da pjevam. I eto, tada nekako, iako nisam mislila da će mi to biti profesija, ostane znači od tih dana da se bavim evo isključivo sa time. Pored pjevanja okušali ste se i u scenskim umjetnostima, ovdje možemo vidjeti jednu fotografiju, naime, o čemu se radi? A to su me slučajno zapazili, bila sam im valjda slatka, lijepa i ličila na Njemicu, to sam bila u Nišu i snimalo se u hotelu Park, ja sam inače u Nišu u strogom centru i snimao se taj film, Zdravko Velimirović je režiser i pošto je on mene vidio kad sam nastupala, kad sam pjevala, i onda mi je predložio da budem u tom filmu i taj film je jako, jako puno gledan i uspješan je bio i eto, srećna sam bila kad se na Špici prvi put znači pojavilo moje ime uopšte na televiziji i znači sa tim prvim sam, mislim, nudili su mi i dalje da bi nešto još snimala, ali ipak nije to bilo moje. Kasnije smo imali nešto za, prvu ploču sam snimila znači za PGP u Beogradu i onda smo imali te neke, ali to su bile više kad su novogodišnje emisije i onda sa tim tadašnjim glumcima koji su bili aktuelni.
čak je tada još živ Čkalja bio i tako, te novogodišnje koje su i sada, žao mi što nemam te snimke, to su bile predivne pjesme i normalno uvijek je bila interesantna pjevačica da pjeva, oni da prave neke show programe i tako. Možemo također zaključiti da su svi pjevači ujedno i glumci s obzirom na snimanje spotova koji slijedi, s obzirom da moraju odglumiti neku određenu scenu. Pa mi uglavnom te pjesme, jer nekada kažu, misle da ono što pjevamo da je to sada iz našeg života. Nekada se slučajno potrefi i pjesma, ali mi moramo uglavnom da odglumimo i da pjevamo i tako, što se pokazalo da sam dobra glumica i u mojim spotovima, jer zaista imam jako dobre, a uglavnom je režirao moj suprug Sadik Pašić te spotove i onda tako šta njemu padne na pamet, mada nekada i meni, onda sve to radim. Pomagalo mi, eto u Nišu sam čak trenirala sam i judo, bila prvakinja Srbije u judou i u stvari ex-Jugoslavije tada u srednjoj kategoriji i onda sam znala mnoge padove i tako da imam u jednom spotu Mazo moja gdje se sa brda kotrljam, padam, 3 puta sam padala. Evo Branka, kao što ste već do sada naveli, bavili ste se pjevanjem, muzikom, baletom, zatim judom. Šta je to još čime ste se vi bavili? Zaista moram priznati da ste multitask osoba. 26 godina smo uporedo sa estradom i ugostiteljstvu, tako da smo eto i to, ali dobro, to je više zahvaljujući moji suprugu, jer on je bio nekada najbolji menadžer ex-Jugoslavije i onda on to sve zna da organizuje i zaista kaže meni uvijek, ja sam o svom suprugu pričaš, po kome ću drugom, mi smo zajedno već 31. godina, znači od prve ploče i ne mogu bilo što da se dešava, znači on je uvijek tu, znači ne mogu da ga ne pomenem i on to radi, čak i meni napravio mnoge hitove koji su baš ostavili traga i da se pohvalim da su mega hitovi, kao što je Lido Lidija.
onda su mene zapazili Beogradska estrada i sada kad pričam to je kao bajka. Napravio je taj spot gdje mi vjetar diže haljinu i onda normalno evo ova slika osmijeh imam i tako sam valjda asocirala i sa tim osmihom, a da ja to nisam vježbala. Evo, s obzirom na to da ste se počeli baviti pjevanjem još od malih nogu, kada se po prvi put onako ozbiljno počinjete baviti pjevanjem i koju ste prvu pjesmu snimili? Pa prvi put sam počela nastupati u Nišu, kulturno-umjetničko društvo Stanko Ponović, i tada smo tako malo išli po gradovima i tako bi mi dobili neke dnevnicu što je nama bilo super, i malo obiđemo gradove, i tada sam u Nišu ima isto Nitex Niš, tako da sam išla i u kurs manekena, ali to sam više zbog pjevanja da bi naučila kako hodati, kako se uopšte ponašati, nositi i tako, jer prvi put smo eto i tada naučili kako nositi kišobran, kako rukavice i te stvari, jer sve je to važno za jednu damu. I tada sam normalno nastupala sa kulturno-umjetničkim društvom i onda su mene zapazili Beogradska estrada i sada kad pričam to je kao bajka. 2 godine su me zvali da dođem u Beograd da snimam, a mi smo tad bili u Nišu, da sam u Beogradu imala jednu tetku, ali moja mama i ja, pa kako ja da idem tamo, ipak tad nisam vozila kola, još sam bila mlada i sada 4 sata putuje autobus do Beograda, nije bio ni onaj autoput, nego normalno onaj. I tako da ja nikako nisam išla, kažem ja šta sada sve daju da bi snimili, prodaju stanove da bi dali reklame i šta ti ne, a ja nisam išla, zovu me ljudi. Tako da sam jednom prilikom, baš mislim da je bio 8. mart i prvi koncert mi je bio u Vršcu, bila je Lepa Lukić i ne znam još neko, i ja nisam normalno imala svoju ploču, ali kaže hajde da dođeš da pjevaš normalno prvo, da vidiš kako to izgleda, pa eto da snimaš. I ja normalno, hajde, došla sam i pošto nisam imala svoje pjesme, pjevala sam od Silone Ermenulić i bio je Tomo Zdravković tada na koncertu, a on je njoj komponovao te pjesme. Ja sam otpjevala i Lepa Lukić kaže pa zašto se ne baviš ovim, zašto da ne pjevaš kao ja? I tada mi je, znaš, eto, dala nekog postreha. Ja sam vidjela na koncertu da je tako divno bilo i u stvari šta vas najviše privuče, publika. Bilo je mnogo publike, tako sam doživjela ovacije, aplauz strašan jako. Znači, od prvog dana kad sam se pojavila na scenu, ja sam samim nastupom odmah dobijala aplauz kao god da je pao. Ali sam još srećnija bila kad se sve to završi, da isti takav aplauz dobijem, znači da su bili zadovoljni kako sam otpjevala, a ne samo sa mojim izgledom. Tada su već počeli da se nose minići, a ja sam normalno uvijek polagala pažnju na garderobu i sve to, jer volim i cijenim tu publiku koja dođe i gledaoce normalno plate ulaznice da bi vas slušali i vidjeli, pa to ne treba se podcijeniti, nego trebate dati sve od sebe da pokažete i pjesmom i vizualno normalno. Evo ovdje možemo vidjeti jednu fotografiju na osnovu koje su vas prozvali balkanskom Marilyn Monroe. Čak što više jedan prijatelj vas je pitao šta radiš i koliko dugo vježbaš da bi imala taj Marilyn Monroe osmijeh. Režiser u Beogradu, Lazić, i pošto sam imala tada i spot, baš evo ovdje ima, ovo mi je jedna od prvih ovih na spotu, od tebe nema, tako sam imala prvi put da na tom spotu sam se 28 puta presvukla i to je eto režija od mog Paje, supruga, i tad je ta pjesma u najkraćem je roku postala hit, ona je 93. 94. izašla i napravio je taj spot gdje mi vjetar diže haljinu i onda normalno evo ova slika osmijeh imam i tako sam valjda asocirala i sa tim osmihom, a da ja to nisam vježbala, ali on je mislio da sam se ja tako maksimalno trudila, jednostavno sam eto takva da malo, valjda to je pravilno crte lica, pa onda malo je asociralo na to i onda su me odmah krenuli tako po novinari da zovu i da mi daju te epitete, na što sam normalno jako ponosna bila. Ovdje možemo da vidimo i fotografiju gdje ste onako poprilično golišav. Interesuje me kako je javnost reagovala na to. Da li su vas osuđivali, da li ste tada bili na margini društva upravo zbog toga ili ste na neki način pokrenuli trend?
Pa bilo je haos. Ja, na primjer, sam reagovala, moj muž, kad smo to snimali, i onda je normalno bilo i suza, jer ja nisam htjela to tako da mi se malo diže haljina, jer to je tad po prvi put bilo. Prije toga su bili spotovi, 2-3 kadra se promijene i to je to. Ili šeta se kroz neki park ili to, i 3 različite scene i ništa više. Dok sam ovdje prvi put gdje je bilo toliko promjena i svega, i ne samo zahvaljujući spotu, nego i pjesmi. Pjesma je preko noći postala hit, baš je na ovom Radio 101, tada je Divna se zove, od Karleuše mama, ona je u Radio Beogradu, to bilo u 100 kecu, u stvari voditeljica, i onda su mi uvijek tražili kad se nešto snimi novo, dok još nije izašlo, da oni puste prvi, jer su bili jako popularan radio. I onda smo i mi dali tu, u stvari moj suprug, tad su bile one trake, dali im tu traku i oni su pustili, i posle pola sata nas zovu i ona kaže: Pajiće, pa ti nisi svjestan šta ste uradili, mi ne možemo da živimo, kako smo pustili ne prestaje telefon, samo traže tu pjesmu i ništa više. Tebe traže oči moje, mira nemaju, poželele oči moje da te gledaju, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, ljubav da ti dam, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, ljubav da ti dam. Tebe traže ruke moje čežnjom gorele, poželele ruke moje da te zagrle, tebe traže ruke moje čežnjom gorele, poželele ruke moje da te zagrle, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, ljubav da ti dam, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, ljubav da ti dam. Tebe traže usne moje, nadu ne gube, poželele usne moje da te poljube, tebe traže usne moje, nadu ne gube, poželele usne moje da te poljube, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, ljubav da ti dam, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, ljubav da ti dam. Tebe traži telo moje, baš ne miruje, poželelo telo moje da se miruje, tebe traži telo moje, baš ne miruje, poželelo telo moje da se miruje, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, ljubav da ti dam, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, ljubav da ti dam. Ero malene i čavalena mente diken, nema galene i kalavene kamovel. Ero malene i čavalena mente diken, nema galene i kalavene kamovel. A tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, ljubav da ti dam, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, ljubav da ti dam. Evo, na osnovu svih ovih činjenica koje ste naveli, da li možemo reći da je pjesma A tebe nema jedna od vaših omiljenih i da li je ta pjesma nekako otvorila vrata ka vašoj daljoj karijeri? I eto, zahvaljujući njoj sam kasnije prve, ne samo njoj, na toj ploči sam imala i Bilo bi dobro za tebe, zabavnu pjesmu koja je bila baš isto strava hit. Bilo bi dobro za tebe da manje gledaš druge žene, to za muškarce važi. A tebe nema i bila je Šiki baba. Znači 3 sam imala pjesme koje su bile 3 hita. I onda smo krenuli na solističke turneje. Prva je bila u Hali sportov na Novom Beogradu, a kasnije svuda sam išla redom po Kosovu. Mislim da nemam ni manjeg mjesta ni sela gdje nisam bila gostovala i pjevala. Dok sam prije toga
bila, pošto je Paja pravio isključivo hitove ljeta, hitovi godine po sportskim dvoranama i po stadionima gdje je bilo po 20 pjevača, znači od svih oni najpopularniji, i kasnije sam eto doživjela da sam ja posle sama mogla da punim i te sportske dvorane i te stadione i tako. Baš ovdje sam imala jednu sličicu na prvoj mojoj turneji. Tu je Halid Bešić, jedva si ga poznala, jel da? Ima ga, naći ćemo ga, da. Evo ga ovdje, pored harmonike. Ovo je moja prva turneja sa Pajom, pošto posle Beogradske estrade godinu dana me je zvao da ja krenem sa njima, jer me je zapazio da krenem sa njim i onda, eto, vidio i onda rekao moja ili ničija, potrudio se maksimalno, bio uporan. Interesuje me kako i na koji način ste upoznali vašeg supruga? Pa, pjevala sam na moru, tada sa Miletom Kitićem, tad je bilo tako, eto, opet spominjem Beogradsku estradu, oni su nas slali da pjevamo preko ljeta, tako na nekim lijepim hotelima po baštama i to. I tu sam nastupala i to je bio zadnje veče, a Paja je trebalo da pravi turneju Tomi Zdravkoviću, a Tomo Zdravković je pjevao odmah 30 km do nas u Sutomoru. I sad orkestar Miće Radovanovića je bio sa nama, on je prvo znači svratio po orkestar, da se sa njima dogovori i onda ide po Tomu i od sutradan kreće od 1. avgusta da turneju. I tada baš ta pjesma Tomina, Hej Branka Branka, mislim neka sudbina je nama strašno povezana, zato to i vjerujem. Hej Branka Branka slučajno je napravljena baš po mom imenu i da Miša Marković je napravio tu pjesmu i daje Tomi i postane stravičan hit. I Paja čuje tu pjesmu i kaže Tomo, pravimo sada solističke, pravim ti on. Ja, Pajče, pesi lud, pa ne možemo ono. On kaže ne, jer prije te pjesme Toma je malo bilo moje zalazak, nešto malo karijere, jer kod nas je, eto, malo je publika nemilosrdna, čim nešto nemate novo i nemate neki hit, odjednom vas zaborave. I on kad je ovo snimio, odjednom je bilo wow, i on mu je pravio te, zahvaljujući toj pjesmi, i eto, tad se sa mnom upozna i posle godinu dana zvanja upornog da ja idem sa njima na turneju, krenula sam s njima, tada je bila i Šenca, Sinan i tako, uglavnom Južni vjetar, zajedno smo putovali i tako malo se zbližili i normalno ostali do današnjeg dana. Branka, znate kako muškarci se obično plaše uspješnih žena? Da li se Paja plašio da vam priđe tada? Ba nije, on se nikoga ne plaši, on je neustrašio, da on se nije plašio i baš je bio uporan, možda ja u startu tada i ne bi, jer mislim nisam još bila spremna na to da ulazim u neku vezu. Ali eto, od prvih dana smo skupa, znači od prve ploče od 84. godine. I upravo je on napravio na drugoj tu Lido Lidija i tada, evo, srećna sam da je to ipak ostala pjesma za sva vremena. Lido Lidija je Tebe nema, mogu da se pohvalim da su baš mega hitovi. Nakon pjesme Lido Lidije i nakon pjesme A Tebe nema, šta slijedi, kako se odvija nastavak karijere? A dalje su Pet opasna žena, isto taj spot je skrenuo pažnju i to vole puno, to sam snimala baš u Africi, znači u Tunisu i baš ona pokazala svašta. Sam ja takvih imala, nisam jedna nalik od piša, znaš, opasne one nisu ko ja, njih možeš kupiti pa ih ljubiti, mene nećeš ne. Jaka vatrena, za ljubav rođena, opasna žena sam ja. Sam ja da tako dobro ljubiti znam. Ne, 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 ne. Pošto sam i na Facebooku i tako, i onda su mi mnogi pisali, kaže pa zašto vas nema, što ne snimate, i najviše volim kad me pozove u Pariz zbog krpice, jer tamo ima svega da se kupi. I uskoro ću nešto novo, a nadam se dok se malo proljepša vrijeme napraviti i neku promociju. Voli me, voli, 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 love me, love me. Da li u skorije vrijeme možemo očekivati neke nove hitove? Da li se već nešto krčka u studiju? Muzika je moja najveća ljubav i normalno
kad me pozovu, zašto ne, pošto sam i na Facebooku i tako, i onda su mi mnogi pisali, kaže, pa zašto vas nema, što ne snimate, i onda sam vidjela da me nisu ljudi zaboravili, da traže da snimam, i zašto ne, kad me glas služi. Ja inače nikad u životu nisam pila ni pušila, i onda zaista mogu da pjevam ono što kažu do iznemoglosti, koliko stojim na nogama, tako da eto, imam sreće. Na primjer, kad sam u studiju, za mene najmanje treba vremena. Muzičari snime šta treba, matrice, potrude se sve završe, dok ja dođem u studio, samo mi boju glasa odrade i ja to snimim koliko traje maltene pjesma. Tako da je za mene jako jednostavno. Eto, i sa Halidom imam jedan duet na što se mogu pohvaliti, znači jedini duet, Rana jesen, i odmah smo dobili Oskar i u Beogradu i ovdje u Bosni, Oskar popularnosti, što je bilo u Domu sindikata takmičenje, i mislim da sam tu naglinala i tu sliku. Rana, rana jesen, evo dolazi prva kiša vrata, otvori rano moja, gdje si ti? Rana, rana jesen opet dolazi, pored mene život prolazi. Rano moja, gdje si ti? Rano moja, gdje si ti? Koliko treba godina da se kupi nova sudbina? Ja to nisam skupio, uzalud sam probao, mladost sam potrošio, samo tebe sanjao. Pusti da te zagrlim i u sebi vatru osjetim. Cijeli svijet sam obišla, nigde nisam otišla, jer je ljubav ostala tu na tvojim usnama. Rana, rana jesen, evo dolazi prva kiša vrata, otvori rano moja, gdje si ti? Rana, rana jesen opet dolazi, pored mene život prolazi. Rano moja, gdje si ti? Rana, rana jesen, evo dolazi prva kiša vrata, otvori rano moja, gdje si ti? Rana, rana jesen opet dolazi, pored mene život prolazi. Rano moja, gdje si ti? Rano moja, gdje si ti? Pored vašeg supruga, ko vam je najbolji prijatelj? Pa ja ih imam puno, sva moja rodbina, ja sam tako vaspitana da imam puno i prijateljica i drugarica, i sa svom rodbinom smo u divnim odnosima. Nažalost, pa Inis žive u Americi, ali eto tako, sad nedavno smo bili, ljeto smo bili u ovome Miami Beachu, pa smo eto iskoristili i neke momente i snimke, pa smo to ubacili u spot, pa ćete eto i vidjeti u toj pjesmi. I tako da onda su oni došli kod nas, pa smo ljetovali malo u Albaniji. Odem svuda gdje nisam bila, volim otići. Imam i ovdje puno drugarica, ali inače na estradi moja najbolja prijateljica je baš Marta Savić, i mislim kad sam u Beogradu nikada ne propustimo da se ne vidimo, da zajedno ručamo, večeramo ili se družimo ili bilo šta. Eto. Da. Rekli ste da ste putovali u Ameriku, da li ste išli iz privatnog razloga ili pak poslovnog? Privatno, upravo od mog supruga se, od njegovog brata rođenog, čerka i Denica su udavala, onda smo bili na svadbi i normalno posle svadbe sam baš se odmarala, išli smo malo da obiđemo sva ta njihova mjesta i eto baš bili u Majamiju 7 dana, baš sve obišli i tako.
Koliko često nastupate van granica, ne mogu baš reći Bosne i Hercegovine, Srbije, van granica Balkana? Pa dobro, vani nisam baš zato da ne bi bila odvojena od kuće, ali eto po Evropi tako, odem, najviše volim kad me pozove u Pariz zbog krpice, jer tamo ima svega da se kupi i tako. Mada, mislim, sada mnogo manje idem, jedino proberem ovako malo kad je neki lijep koncert, kad je nešto ovako fino, malo veća grupa i tako, ali ne idem pošto poto sad te diskoteke, jer ipak imam i ovdje puno obaveza, ipak se ne može i bez mene i na meni je sva odgovornost i tako. Kako je vaša trenutna saradnja sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, ali i regiona? Pa, normalno ja sam sa svima jako dobro, ali eto, nemamo nikakva neka posebna... Možemo li očekivati novu pjesmu u skorije vrijeme? Pa hoće, da, normalno, uskoro će nešto novo, a nadam se dok se malo proljepša vrijeme napraviti i neku promociju, bar ili nekog videa ili nečega, čisto da napravimo nešto da bi se družili malo i sa televizijama i sa prijateljicama, sa kolegicama, jer to je jedini način kad se možemo baš sresti, vidjeti i ispričati. Evo, u posljednje vrijeme zaista možemo vidjeti dosta saradnji u kojoj dva pjevača, dva umjetnika koja sviraju i pjevaju različite žanrove muzike, sarađuju i stvaraju neke nove pjesme. Pa da li možemo i od vas očekivati jednu takvu saradnju u skorije vrijeme? Pa ne znam, nikad se to ne zna. Ako bude neka pjesma dobra, zašto da ne? Jer eto i sa Halidom, na primjer, nisam ja striktno imala želju i namjeru, nego jednostavno Saša Dragić je napravio takvu pjesmu i onda kaže, odgovara neko, meni su govorili, kaže, pa zašto nisam sa nekim mlađim, pa da ga znaš malo, promovišem i to sve. Pa kažem, Halid odgovara tekst, rana jesen, jer jedino smo mi, Halid, ajde malkice stariji, ali mi smo tu negdje godina gore dole, nije važno, ali znači treba sa nekim adekvatnim. Sad jedino zavisi znači od teksta kakav bude, pa onda eto sa kim bi snimila. Branka, zaista jedna interesantna životna priča. Hvala vam prije svega što ste podijelili sa našim gledaocima, a mi ćemo se družiti i u narednom periodu kada budu nove pjesme objavljene. Hvala, rado vas očekujem. Ja kažem prijatelje, imam puno prijatelja, ali prijatelji se trebaju čuvati i njegovati, ne samo imati kad vam zatrebaju. Tako da su i oni isto moji dragi gosti, vrlo često me posjete i u Sarajevo ili na Iliđi gdje imamo kuću ili u Beogradu ili su dolazili u Dubrovnik na more, tamo kod nas je tako. I tako da sam eto srećna što ih imam puno. I u Parizu sad, evo kad idem, tamo mi je Goca i Svjetlana, moje prijateljice, znači preko 30 godina. Hvala vam mnogo. Znate i vam. Poštovani gledaoci, došli smo do samog kraja našeg večerašnjeg druženja. Evo, uspjeli smo saznati sve detalje o Brankinom životu. Ja se iskreno nadam da ste uživali u ovom našem razgovoru, a nove životne priče i teme očekuju vas narednog četvrtka u istom terminu. Hvala vam mnogo na pažnji i doviđenja. Ludo voliš, ludo živiš, ludo ti je sve. Svima smeta, meni najmanje. Srce si mi, dušu si mi lako slomio. Na komade sve si razdio. Neka sve nek jesi, nek se sve sa tobom desi. Gdje je ljubav, tu je kršilo. Hoću da sam u toj priči, hoću da nam soba liči, kao da je bio brodolom. Voli me, voli, 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 love me, love me. Love me, love me, love me, love me, love me, love me. Sve što radiš, sve mi prija, lijepo mi je sve. Volim tvoje igre opasne. Srce si mi, dušu si mi.